siap bener cai main cek cara main cai main cek nengil semua orang. Mungkin tomen nengil. Cuk. Ya gitu iseng dia jadi lanjina gitu. Nah, ini caranya. Ini kabang lipes. Main lo lawan adu main pok. Nah, kini duit kuning didin main sengaja aja. Nah, main ulang. Pak. Tiang putih itu Cicak kawak selam badang kene putih cicak naik kan sini. Dan nuri maksudnya tiang putih. Oh jatuh do. Nana sih berselam pangaluan ah. Saya jak kulitnya. Nge. Lek kan aduh. Ampun gitu tiang yang sangat dua mantul nih ya. Nomor tiang masuk yang ya agak jabakan gitu. Nah santai aja tuh asal cing idang menang lawan tuh jak sing gabungin bisa nah. Nggih. Nah jalan jadi. Ngaleng. Main cek. Aduh. Amal tuh udah tiang. Wah, cek ama gabah gini jadi. Ngerayuna maksudnya aduh ngerayuna. Oh, ngerayuna pukul kita kayak main jak. Ngaleng. Ki warag kan udah aduh lagi luncur tiangan kita nama aduh lagi. Pukul gitu nek. Pukul aduh maksudnya lagi. Dihajan sing tepuk beh. Dis iku tuh. Lam soalnya jak sing tepuk kene bojo. Dan nyaku nih. Belamur nih. Nah. Ini ci berganti nomor bang beh sing tepuk ya. Mungkin lagi rayunan kira mungkin kudara tuh ge. Dirayunan pukul Bener pukul maksudnya aduh. Beh sing tepuk. Jangan bengong sih, ngalih sih menjalan cek. Hijau sih tuh. Kone aduh nih kayak menjalan, kan mulai menjalan tuh. Wah, sudah belengah maksudnya catur jalan, jangan cai menjalan padat. Main. Mampur tuh bingung sih mau main sarang aduh nih. Jak oren menjalan, jak cai menjalan. Catur jalan ngalen. Beh, posisi terancam nih. Bung mau mana kapi sekarang nih? Yang kena caranya nah. Ya, merek cature polon dakono tawang. Ya, aja. Ah, gua sana merek cature cek. Siapa di campurnya cature nah? Beh, kali bisa mau kalah karena aduh.